dak nang kong la bang sukang sai long pilong nang li hin pen Lada ke pulo ni la accuser hedi ka complain na tum ave puko. Ka complain na tum ave apa si meeting yong si geduk pu si gepu. Meeting yong si geduk. La si meeting yong si geduk polen de chok lo. Si tahala komandnya tiso bangge hala ke aku ahut pen ke ni si complain pada nang pudun tu la pu yo. Komplain awe pada pu komplain do pada pu la pu yo amage amar recho bang ta la pu takali lo ha ahut isi ke amar si komen thani manang li la ke nang li tum sini lo ne li amen ta parno intung te ngote terbang potlo dei la si amen ta parno intung te la bang aku ka komplain kali pulo kante la posim parno ta parno ne lo okay komplain plek bukan te la si case ke ende dek lo pini ke meeting si dorong lo pini bang ke so puta ke non pur pe dar de lo po nam repon tu ma kalang la bang ke repon tu la bang ke nili tum pulo hala ne ko sorlo ni tu bisar non pulo alang lipat rong asarapan habia pan richo pan arkanjet si ke claim alang li pan bisar nai pulo amen ni puing tung te ning hot ing terbang gi meni puni amen ta puing tung te social media lo ke jom plot je la tiso sang ho alang li pa mek lang nu lang nu kwa putak ndo la si pini la so ka bisar long hai alam klang kon ma klang kli la bang aja tung pulo pol pu ke lo setan ni tum la bang puing tung te det le la bang ke nili tum alang li pan personel li lang select ka leader ke nani mathama je arang li ke kurusar karbi kurusar amai long arang li tong jun bang arang li isia khelong isa jutang apan ke pan tu ya pan ma mate arang li ko pia kam sika mathalo arang li pan chot tu la ditila subang nili chini don de lo aning alang li ning ke ni sini ne matong ke hoi lo ne ko pitong e claim lo ne nili ke churi don de la yo kam ke ni phai thong dek tukang sai tak pilok ke dek kwa lambai to pini alang li phan ke tang MP election ki thur alang li numson ke file ahut usipu lasi sud alam ki mate laso achor bang kathar pu chitong det pojoni si ni tum kram tang laso chik lo tarik si hang pono stalang li election a period masih alang li apor ave lang ricu lang di tung long hukum dan sang lasi cikuyon atarik mate ada na pitha pusi lang li hukum kidu penang dulu juni relung pilo lasi pini alang li wang lo dan itum ricu king rilo lasi alang tuhan mana bisar pon polang kali mungkin itum karbi akai lo mangke itum ajutang lo mangke karbi lo mangke itum ke pinsu akur mangke arso akur atau pon oleh wala masih itum na piso lo mangke to oleh pusi itum pini alang fan hang pono lasi aku punya pentai itum dak ceperai pono alang di fan pono lasi itum karbi akai lo ke kur phong bongke itum ciklu kitura ni kitura dangan ke itum ke karbi akai lo mangke itum bela son mangke terang lagi mangke to pon oleh lo pusi pini pintum anak perupen ba itum lori habe no parhabe pen ke thege ding bendang lo itum na pini asalam se alang di pantai itum peri pono lake itum pini alang fan ke pisar pulang balik muthi itum karbi akai alo mangke itum cerang dagi pusi itu alang fan hang pono lasi alang di tabang lo lasi pini itum gute arab itum karbiang long kitura ni kitura dang ane itum kira sinon kira perang lagi bangke itum ke topono delu pusi itum pini alang di pantai han pono dapen alang di pantai pekeng pono pusi itum pini amai pen itum han pono okay kedam tang ani lo ni liga dunde itu make sita habi itum hadak dongkalong si hang lo hadak itum karbi ham tum long si hang lo alang ni pu ingleng ke hai tum dulu las long ke ni presiden lo masih alang tum si bisar pono nang ta tok jelo pusi dak hang pono tum bisar pono pusi pu aku tum media lo thailong lo las non alang pantai tum tipu bangke lo nang perang bang di bangke nang sosial media lo pitabri nang kisok sikile le doan sita nang tum hadak rong sardu ko sorno hurino rak cetham cimum no lasi kali kalang lang alam ke dak itu election ko cip betapa bangke dak rong rang wandi kusi mungkin itu dak anam huruf yang ba di ricu pen tai puni amai pen pang dak kono lo bangke kau si dong rihabe itu lapen hadak itu cuma sardu rong sardu lapen itu hadak alang itu si bisar pula bangke itu mau orang bangke wandi lo lapang kusi itu wandi kusi men pulo lasi hadak kupin alam cipu dukok tah lasi style lagi harong sardu rong sardu le cibisar on kusi tumpul ini alang li lason Islam ke je rok lo lagi tu bisar ko laki jong si hadak Islam rong saru besar habe tum long bele mat direct
itu na Supreme Court na lirok lagi bisa nangkop pula.